بله. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. خیزر. علیکم السلام و Худованд رحمت аз шумо الله. розӣ бошад. آم. устод, ман дар бораи ҳамин намози панҷвақта савол доштам ва барои чӣ мо вақте ки ҳамин намози панҷвақта, 5 вақт фарз аст, ҳамин намозро бо фарзу суннатҳояш, яъне ки том намоз намегӯем ва дар бисёри ҳолатҳо суннатҳо истисно мешаванд, яъне ки тарк карданашро иҷозат медиҳанд дар бисёри ҳолатҳо. Ва мо мебинем ки беморӣ майлаш ҳамин солим ҳастанд, барои кори дунё шуда ҳамин фақат фарзро тез мехонанду боз мисол дигар корҳо машғул мешаванд. ҳамчунин дар қаср шароит хуб аст, дар хона ҳастанд, фарзро мехонанду масалан мешинанд бекор خیلی میکنند. ман мушоҳида кардам устод, мушоҳида кардам. таровеҳаку тамоман метавонем гап назанем устод. таровеҳ дигар намедонам. اصلا نمازهایی که الله تعالی به پیامبر صلی الله علیه وسلم فرض کرد همین فرضها، وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم شبانه خیلی که در سوره اسراء آمده است سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک است اللهی که پیغمبرش را بنده اش را شبانه از مسجد حرام یعنی از مکه به مسجد بیت المقدس یعنی فلسطین برد، سپس از آنجا به بالا برد. همون شب شب اسراء و معراج است. در همون شب فقط نمازهای فرض شده است. یعنی الله تعالی همین نمازهای برای بندگان حتمی کرد. کسی نخواند جزاش دوزخ است. الله تعالی در قرآن کریم که ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، شما رو چی به دوزخ آورد؟ ما نمازخوان نبودیم. مراد همون نمازهایی که الله تعالی فرض کرد. وقتی که آمدند پیامبر صلی الله علیه و سلم به زمین، پگاه جبریل آمده امامتی کرد در 5 وقت نماز، در از پیشین شروع تا بامداد و دویم روز هم از پیشین تا بامدادی روزی نوبتی، یعنی 2 روز در 10 نماز جبریل آمده به پیامبر صلی الله علیه و سلم امامتی کرد به نمازهای فرض. حالی سنت نیست، نه همین فرض ها فرض شد، حتمی فرض به معنای. جبریل روز اول در ابتدای پیشین امامتی کرد، روز دوم در آخرش. یعنی وقت هر یک نماز سرشوی و آخر دارد. در وقتی سرشویش امامتی کرد یکم روز، دوم روز در آخرش. عصر هم میخیل، شام، خفتن، بامداد هم میخیل. بعد گفت که الصلاة بین هذین الوقتین، نماز بین همین 2 وقت است. یعنی جبریل یک بار در سرش یک بار در آخرش خوانده نشان داد که در همین حدود خوانید. از این پیش کسی خواند نمازش باطل است، کسی قفا خواند قضا کرده است نماز. در بین همین حدود خوانید. در این وقتا سنت نبود حالی. فهمیدید برادر؟ یعنی نمازی که الله تعالی امر کرده است و روز قیامت حساب کتاب میشه این فرض ها. خب سنت ها از کجا پیدا شد؟ سنت ها صحابه ها دیدن که پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از آنکه نماز فرض خوانند 2 رکعت سنت میخواندند. خب این فعلشون. با قولشون گفتن که کسی که اگر 2 رکعت نمازی بامداد میخواند سنتشه و همین قدر فضل دارد که از دنیا و از آن چیزی در دنیا است قیمت است. این چون این صحابه ها مشاهده کردند که پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد نماز پیشین 2 رکعت میخواند و پیش از پیشین گاه 4 رکعت میخواندند، گاه 2 رکعت میخواندند. هر دوش هم آمدگی است. پیش از عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم 4 رکعت نماز میخواند و ترغیب هم کردند، گفتند که الله تعالی رحم کنه اون آدمی که 4 رکعت پیش از پیشین پیش از عصر نماز میخواند. بعد شام صحابه ها دیدن که 2 رکعت نماز میخوانند پیامبر صلی الله علیه و سلم. بعد گفتن دیدن. بعد در دیگر حدیث 12 رکعت سنت های 2 رکعت سنتی بامداد، 6 رکعت پیشین، 2 رکعت شام و 2 رکعت خفتن، در مجموع 12 رکعت. گفتن که کسی همین 12 رکعت سنت ها را خواند الله تعالی برایش قصر میسازد. یعنی این چیزا اضافگی پدرباد که اگر ساده کرده گوییم اینه از شما طلب نمیکنه شریعت. لیکن این برای چی پیامبر صلی الله علیه و سلم مشروع کردن؟ برای اون که شما در نماز فرض یک الله اکبر میگید، یک بینید که امام سلام داد، هیچی نفهمیدید همین نماز، از سبب اون که شما اقتدا کردید شیطان فکرتون رو برد دیگر طرف، نمازتون کمبودی دارد. همین سنت ها، نافله ها
камбудиҳои барои фарза мукаммал кардан. ва инчунин Аллоҳ таоло гуфт ки рӯзи қиёмат агар ба фарзи банда камӣ кунад, аз нофила ва ҳамин суннатҳо ҳамаш нофила ҳаст. Аз ҳамин нофилаҳош, нофила яъне зиёдатӣ аз фарз, изофатан ба фарз. аз ҳамо гиреду ба ин ҳамроҳ кунед мегӯяд. ҳукми фарз метиҳад ба нофилаҳотонам. фаҳмидед бародар? ҳастанд? бахшиш Хизрали. дар ҳолати қасдан тарк кардани ҳамин суннатҳо инсон гунаҳгор мешавад? дар се ҳолат чӣ дар намешавад. Касе агар гунаҳкор мешавад далел биёрад аз Қуръон як оят ки Аллоҳ таоло гуфта бошад ки касе агар суннатро нахонад вай дӯзахӣ аст, вай ба азоб гирифтор мешавад, лаънат карда мешавад гуфта, ё ҳамин хел далел биёрад, ё аз ҳадис биёрад ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам айткард. Ник маънои ин габи не ки нахонетон. ӯ тарғибот омадааст. Одами баақл ин намозҳои тарк намекунад. Чунки 12 ракат намоз 12 дақиқа аст. бар ивази 12 дақиқа шумо қаср мегиред. Одами соҳиб ақл инҳои тарк намекунад. ҳатто имом Аҳмад ки шаҳодати одаме ки намози витр намехонад қабул карда намешавад, барои ки одами хуб мешуд намози витра тарк намекард гуфтанд. ин намозҳо ҷазо нест. Як одам омад ё Расулаллоҳ нав ислом қабул карда ки дар саҳиҳи Бухорӣ ва Муслим аст. Яъни маънои ин гапҳо ин не ки шумо намозҳои сунната нахонедон. маънои ин гапҳо ба шубҳаи шумо ҷавоб додан аст. фарқи фарзу суннат. бинобар ин Абдуллоҳ ибни Умар гуфтанд ки агар ман суннатро дар сафар мехонда бошам, фарза пурра мехонам, мемонам гуфтанд. фарз 4 ракат аст. Аллоҳ таоло 2 ракаташа ҳазф кардааст. 2 ракат фарз ба қувват аст ё 2 ракат суннат? 2 ракат фарз. Аллоҳ 2 ракат фарза бахшидааст барои ман ба сабук кардан. ман агар сунната мехонда бошам, фарза пурра мехонам. яъне фаҳми уламо ҳаст. хоб ягон ҷои мушкилӣ дошта бошед гап занед. дар ҳадиси Бухорӣ Муслим омадааст ки як одам омад гуфт ки ё Расулаллоҳ, оё Аллоҳ таоло ба ту 5 вақт намозро фарз кард? Яъне Аллоҳ туро амр кард ки ту моро амр кунӣ? гуфтанд ки Аллоҳумма наам. гуфтанд ки бале. Аллоҳ мано амр кард ки шуморо амр кунам. Аллоҳ амр кард ки ҳамин моҳ рӯза дорем, яъне Рамазон. гуфтанд оре, Аллоҳ амр кард. баъд якчанд саволот доду дар охираш гуфт ки қасам ба номи Аллоҳ, на зиёд мекунам аз ҳамин фармонои Аллоҳ таоло, на кам мекунам. агар ҳамин кора кунам ба ҷаннат медарам, фақат фарзое мекунам, зиёд намекунам. Масалан Рамазон фарз аст, бародари азиз. Хизр Али, гӯш дорам устод. ҳозир шубҳаи шумои ман барои фаҳмондан савол мекунам. Рамазон фарз аст, дуруст? бале. агар надоред чӣ мешавад? ҷавоб тарки дед. фарз яъне ки инсон гуноҳи кабира аст. гуноҳи кабира аст. бале. хоб рӯзи панҷшанбе душанбе рӯза доштан ҳукмаш чӣ аст? нагирӣ гуноҳ нест, гирӣ савоб аст. хоб барои чӣ ҳамина шумо дар суннат барои татбиқ кардан ақлатон ба нағунҷисода аст? инчунин закот. закота масалан $10,000 додед, $250 додан шумо фарз аст. лекин аз вай зиёдатӣ $1 $2 ҳар рӯз хайр кардан вай фарз нест ба шумо. шумо закота дода бошед, шумо фарза иҷро кардед. ин тарафаш саховати шумо, нофилаи шумо бо нофилаҳо ба Аллоҳ таоло наздик шудан мегиред, ҳатто Аллоҳ таоло шуморо дӯст медорад. фарз ин аз ҳама бузургтарин ибодате ки банда иҷро мекунад. ягон банда ба Аллоҳ таоло мисли ибодати фарз наздик шуда наметавонад. фарзҳоро ки кард, бо агар суннатҳо, нофилаҳои зиёд кардан гирад, ба Аллоҳ таоло наздик мешавад. ҳаҷам дар умр як бор фарз аст. агар дуюм бор рафтед, суннат аст. дуюм бор рафтан, дуюм сеюм бор рафтан, чорум бор рафтан, ино суннат аст, фарз нест. агар касе наравад гунаҳкор намешавад. ҳамин гуна суннатҳо ҳам, яъне маънои ин гап ин не ки шумо аку суннатҳои нахонетон, не. сунната хонетон. лекин муомилаи сунната муомилаи фарз бо инам намекунед. фарқ бояд дошта бошад ино. масалан пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам сунната қазо кардан, қасдан. фарза қасдан қазо накардан ягон маротиба. гуфтанд ки ё Расулаллоҳ, ин чӣ намозе буд ки шумо имрӯз хондед? гуфтанд ки ин 2 ракат суннати пешин буд.
مهمانا اومد با مهمانا مشغول شدم اکنون خونده ایستادیم یعنی سنت قضا کردن لیکن قصدن دیده دانسته مهمان از سنت بالا دانستن لیکن از فرض یگان بار این کارو نکردن فهمیدید برادر فهم استاد. همین آدمی آمدگی گفت که من فقط فرضهای اجرا میکنم سنتهای اجرا نمیکنم زاید کشه نمیکنم روزه هم فقط فرضش میدارم زکاتم نمازم اضافه نمیکنم کم هم نمیکنم اضافه هم نمیکنم همین خیلی کنم میشه گفتن آره بعد وقتی که قفاش گرداند برای گفتن که افلح این صدق همین بنده نجات یافت اگر راست گفته باشد یعنی اگر این فرض گفته باشدم اگر یک آدم فرض کنیم فرض‌های کد و سنت‌های نافله‌های نکرد و آدم یگان که از دوزخ میره گفته نمیتوند باز تکرار میکنم که معنای اینگه بینه که نخوانی تو نکن معنای اینگه فقط فهمش برویتون ضرورت میشد وقتش تغییر میتید 10 رکعت پیشین رفته نمیخونید 5 minut کارخانه اجازت گرفتید مثلا شرط نه که 10 رکعت سنت رفته خونید فرض خونده بید بعد اینجا یک وقتای مناسب بیاید 2 رکعت سنت‌های خونید مثال هیچگاه ما از سنت آدمایی نمیگریزونیم بلکه دعوت به سوی سنت میکنیم الله تعالی میگه که واتبعوه لعلکم تهتدون شما پیروی به پیغمبر کنید صلی الله تا اینکه هدایت یابید پیروی در پیغمبر این خیر و برکه هست احیای سنت زنده کردن سنت عمل کردن به سنت این بسیار کار خوب است لیکن سنت را مثل فرض تشدد کردن این بدعت است یعنی از پشت سنت یک آدم که جنگ میکنید گویا که از پشت فرض جنگ دارید این کاری که این کار نمیکردن صحابه های و پیغمبر و دیگر ها یعنی به سنت موافق سنت عمل میکنید به فرض موافق فرض فهمو برادر یا آدمی بی نماز کوچنده گشت است 20 سال 30 سال بی نماز یک دهن زبان ندارد که همون دعوت به نماز کرده باشد لیکن یا آدم سنت نخونه سنت چون نخونده میگه زبان دارد لیکن برای چی اون آدمی که فرض نمیخواند و برای دعوت کردن چون فرض نمیخوانی گفتن به زبان ندارد این بیفهمی هست فهمیدید برادر بله استاد پورا فهمیدم تشکر زیاد قربان از شما راضی باشد استاد